I počeli smo ovaj video. Danas vidi kao što vidite nalazimo se ispred Aligdjele u Karađorđevo. I danas ćemo da gledamo neke jako stare stvari. I tu se nalazimo trenutno ispred muzeja. Uglavnom, da ne duže, ajmo unutra. Kao što vidite, on ima raznih trofeja, ima raznih očija i čak ima i knjiga u kojoj je Tito se potpisao. Ima i slike Tita, ali nije se to ta slika, ali može se to napraviti. Ako otvoriš vamo, kada dođete ovdje vidite šapišu klira. Ovdje su bile nekad neke stvari. I vidite, ovo je Tito. I tu su dolazili da voze konje. Ali naravno to je bilo i da ljudi, samo da znate, u jednoj od ovih očija je kraljica Liziberona od Engleske se vozila u jednu od ovih. Ja iskreno nije ne znam, ja više ne znam, ali može biti i ova, nekada znači. Ovo je jedna novija. To je kraljica. Znači, to je Ona tamo. Da, ta. To je to. Vozilo. Ali, ljudi, sad ćemo gledamo konje. Aj stani ti tu pored, gdje je ona bila? Tu? Ona je sedla malo. Ja, tu se jako kraljica. To je to. I da, sad ćemo gledamo konje. Ajde šalno. A ovo? Da, to izgleda kao za... Sanki. Smije? Sanki. Sanki mora. Vidite, kako ima. Ja da gleda kako ovo. Mogu tu ići. Ono možete da se potpišete. Ovo ti je ovdje hipodrom kako izgleda, on je tu u blizini. Keda hipodrom. Da, a sada idemo gledamo konje. Ovo je stari namještaj. Namještaj stari. Vidiš. Pogledaj kakav je. Čudim. Pogledaj kako je lepo. Isto kakav je lepo. Svaka čeka za konje. A kada ćemo vam pokazati. Ako ovaj samo ovdje gore muzeja. I mislite konje. Javno
si jak. Ti su jaki. Ti su jaki. Tako, odete samo malo pored. Gdje ćete? Konje, opet. A i tamo imaju mali konjići. Ne znam koliko može da vidi. I ovdje su upisani mami i tata. Ima čak i mačaka, ima golubova. Ima svega golubova. Ovo je šena, ovo je to. Što se veliko? Si? Što si veliko je? Znam. Vida. Sad je ovako. Budi, smiri se. Smiri se. Svi su onako dobri. Ovo je crno. Ajmo manje to staviti. Pije vode. Neće ovo smetati. I da, to je bilo to od konja. I da, sada se prebacimo iz ptiče perspektive.